Sorkar jylla mynta kasi ke Tarik jylliew kalau pyntip thung ya ke expert committee ban Khmih Bniah Iaka reservation policy Haka ni ke jylla kat kum ke notification bala Pynmih mynta kasi ke Tarik jylliew kalau ban Khmih Bniah Biang Iaka reservation policy Kaba Pynmih Haka kat Tarik Kyllalyngkot Snem kat kandai spa nyong kuat kashin kini ke Kaba bantu benang pada tentang notification bala Pynmih Milnya step Tarik jo naiju amaja akulan. Kami kecil pembina kalawan ulong hadir ke komiti kepala thung ke sorkar bahkan Bniah yang kecil ni pada yang kecil muncul lang jom kata ke roster Kabadai berkuliah siapa jumpa kita lan akan dibela di Meghalaya. Komiti kepala thung membersi dengan semua political parties baru lang solansa. Pada hukum punya hukum ikan doang jom ke demokrasi. Kesertaan Meghalaya kalau sngi. Bahkan snap yang kecil aja untuk komiti kepala yang tentu pan yang terakhir pada yang jumur halal pasti roster nanti kata hukum pendian yang kita bijang negatif kam jingkung jam ham kecilan Meghalaya kata kecil yang jumur lang jong kita baru kita political party san berkait kelas mudai ban hak ia kata macam ai jemput sorkar bakadai ban hauno dan away ke expert committee lani ketemu jong inong song ibadan ya qualification ne macam Pakistan ban ya diberiu ibadan yang kata ke expertise lani ibaladai ibaladon yang kata renyeng pada jingkit keren halor kani kebhak item lani ke state reservation policy haba jylla ini kani kecingin berjemput lang jom political parties boro om pengkelalong tawai ila tu di political parties di so om datang mereka mengejulong di demokrasi nada pun katakan jingkut pada tambal syah jadi political parties bagi banyak bagi yang kecil bagi yang keren kalau state reservation policy they can aja kepala maka ini demokrasi sorkar kemana penting terms di demokrasi tiada mesti ada yang kecil tentu penting jom komiti ban sorkar telah Pynmih dia akan notification kepala thung pada bang on how yang kami ke komiti kapan pet dia kata hak kam macam hako kecil punya jom state reservation policy kepala longan kepala long policy nadu siaga nice pa nyokuan usong kuno jong kani ka komiti kani ka song kuno jong kani ka komiti but kita inocean tentang hak kani ka komiti ide gendai kumni harum kibala stang kibala pas kibala songkoma yakaan constitution jong kani ide gendai deal kibala pas bagi bertikma ban politikna yang ka economics ka sociology ka demographic studies
but ladas mo bangkam kiwi de. Kami ke expert committee labahang eka bahkan pek ban wan ya kajing jingmut jong inong song kalau ke state reservation policy dakaba kishim ya kajing jingmut na barok ibadang tentang hak ke demokrasi ke jongi kila bandai political parties naniti party cycle kay kila bandai NGOs kila bandai civil society members kila bandai manulo but kami ke committee kan saya merging mo mahal but barok iba ay jingmot naman hak ko jadu Abang Musim juga menurut ada yang berikan Biang kenapa kita parok inong sungsung jauh dari jylla.